Dobro večer svima. Ja se pozdravljam na početku ovog trećeg predavanja u serijalu. Serijalu koji sam nazvao Posljednji događaj, gde govorimo o nekim stvarima vezano za ono što treba da se desi sa aspekta biblijskih proročanstava i sa aspekta onoga što vidimo u ovome svetu. U prošle dva predavanja govorio sam o tome kako izgleda plan uništenja u najgrubljim crtama, kako izgleda generalno plan spasenja, vezano za buduće događaje, kako će tvorac da se meša u tok ljudske istorije. A u ovom predavanju i u narednom ćemo govoriti, odnosno ja ću govoriti, o knjigama Danila i Otkrivenja. Znači, postoje tamo razna objašnjenja, neke zveri, rogovi, carstva, određeni vremenski periodi i sve te vremenske periode i sve to ćemo da dotaknemo i da objasnimo o čemu se tu radi, gde se to uklapa i tako dalje. Ja ću kratko da podsjetim o čemu sam juče govorio i da onda krenemo u objašnjavanje ovoga što je danas na redu. Dakle, kako izgleda ta vremenska skala sa budućim događajima. Dakle, ovo je vremenska skala, ova horizontalna linija. Mi smo ovde danas. Krajnji događaj koji je za nas važan u ovom razmatranju je Hristov drugi dolazak. Ja sam u prethodnim predavanjima govorio, onim predavanjima od ranije, govorio sam, postoji Hristov treći dolazak, razlika je između drugog i trećeg 1000 godina, ali to za nas sad nije važno. Kada bude bio Hristov drugi dolazak, to je završena priča vezano za ovo što se danas dešava, za istoriju zla i tako dalje. Inače, oni koji hoće da pogledaju, znači na ovom sajtu Creation 6 Days nalaze se sva ta predavanja koja sam ja držao. Ima tamo arhive, predavanja Miroljuba Petrovića, tako da preporučujem da se ta predavanja pogledaju da bi se razumelo o čemu sam ja to govorio i kako to izgleda. Vrlo su važna ona predavanja u serijalu Nauka i problem smrti. To su predavanja od 9 do 12. Znači 9, 10, 11 i 12 predavanja su jako važni. Oni se bave tim posljednjim događajima i 13. predavanje takođe, ali od 9 do 12 su najvažnija. Međutim, to je ta istorijska interpretacija, a sada govorimo o detaljima onoga što sam ja onda najavio da ću da pričam, ali nisam govorio, nije se taj serijal nastavio i evo sad ga nastavljamo. Znači, mi smo ovde, tu je kraj istorije zla i greha, znači Hristov drugi dolazak. Najvažniji događaj koji je centralni u odnosu na ono što će da se desi, u odnosu na danas, kao što smo rekli, jeste obraćenje Izraela. Ja sam o tome govorio u prošlom predavanju. Ovo je vrlo važna tačka za razumevanje onoga o čemu ću da govorim, zato što sva proročanstva iz knjige proroka Danila i knjige Otkrivenja, te dve najkontraverznije knjige koje ljudi najviše proučavaju, Isaac Newton ih je proučavao. Znači, svi ti događaji koji su tamo opisani, oni imaju svoje istorijsko tumačenje i to je ono o čemu sam ja i govorio u onim prethodnim predavanjima koje možete gledati u prethodnim serijalima. Ali biblijska proročanstva imaju najmanje dve projekcije. Vi znate, kada Isus govori u Evanđelju po Mateju 24. poglavu, on govori o svom dolasku, ali govori o razorenju Jerusalima. Razorenje Jerusalima je slika njegovog drugog dolaska. I on govori o razorenju Jerusalima, ali u isto vreme govori o svom drugom dolasku. Ali on uglavnom govori o svom drugom dolasku. Ali ima elemenata razorenja Jerusalima i on o tome govori. Međutim, ovde, kada su u pitanju knjige Danila i Otkrivenja, mi tu možemo da imamo tu istorijsku interpretaciju o kojoj sam ja govorio. I ona je u redu. Ali to je samo slika onoga što će se desiti. Biblijska proročanstva su doslovna
i onako kako piše, tako će se desiti. Vremenski periodi koji se tu spomenju su doslovni i moraju da se razumeju u skladu sa biblijskim kalendarom. Ko ne razume biblijski kalendar, ne može da razume biblijska proročanstva. Ja sam govorio o biblijskom kalendaru i danas ću malo da dotaknem u tom serijalu Nauke protiv smrti u predavanju broj 9. Sva proročanstva Danila otkrivenja za posljednje vreme, znači sva, se nalaze u ovom periodu. Znači, nakon obraćanja Izraela do Hristovog dolaska, ovde su spakovana, ovde su sva proročanstva vezana za knjige Danila otkrivenja. Sva. Ovde ih nema. To je vrlo važno da znamo. Ja ću govoriti o tome šta će ovde da se dešava. Mi smo danas ovde. Dakle, mi danas živimo u periodu kada se ceo svet ujedinjuje u pobuni protiv Boga. Postoje dve sile koje su najmoćnije danas na planeti Zemlji, koje vodi čovekov neprijatelj i Božji neprijatelj, Lucifer, pobunjeni anđel i Sotona. To su tajna društva koja su grupisana u dva jaka bloka. S jedne strane je masonerija i druga sitna tajna društva, Rozenkrojcer, Iluminati itd. A sa druge strane su tajna društva Rimokatoličke crkve koja su pod kontrolom jezuita. Jezuiti su armija Rimokatoličke crkve, koju predvodi jezuitski general. Tajna društva u okviru Rimokatoličke crkve, ima ih više, ali najmoćnije su Malteški vitezovi. To je najmoćnije tajno društvo na svetu. Oni kontrolišu skoro sve u ovome svetu. Sve. Najviše univerziteta u Americi oni kontrolišu. Iako je masonerija najviše korene pustila u Americi, oni su tamo najjači. U Americi pa onda u Velikoj Britaniji. Kad pogledate broj članova, broj loža, najviše ih je tamo. U Sjedinjenim Američkim Državama pa onda u Velikoj Britaniji. Ima ih naravno po celom svetu, ima ih u Evropi, ima ih svuda, ima kod nas, ima čak i u arapskim zemljama. Na primjer u Turskoj, u Jordanu. I tamo ima masonerija. I masonerija otvoreno kaže da je njihov najveći neprijatelj Rimokatolička crkva. I oni su, i to kad čitate svu masonsku literaturu, vidjet ćete da oni govore da je Rimokatolička crkva njihov najveći neprijatelj. Također, Rimokatolička crkva publikuje knjige protiv masonerije. I naziva ih satanistima i tako dalje. Masoni otvoreno kažu da je njihov bog Sotona, kada čitate njihovu literaturu. I do skora je postojao taj sukob između masonerije i Rimokatoličke crkve, gde su se oni zaista ubijali. I danas oni ubijaju, ali situacija se danas promenila. Isto kao što je nekada došlo do podele u hrišćanstvu na istočno i zapadno hrišćanstvo, na katoličko i pravoslavno hrišćanstvo, da ga tako nazovem, pa su se oni ubijali između sebe i tako dalje i tako dalje. Uglavnom, Rimokatolička crkva širila, ona se širila i vodila ratove. Pravoslavni su manje, su vodili ratove i širili ognjem i mačem svoju religiju. Ali situacija se danas promenila da Rimska crkva nema ništa protiv da je neko katolik, da je neko protestant ili pravoslavac ili neka druga religijska, dakle neka druga verska zajednica. On ako prihvati papu za vrhovnog autoriteta, ako se pounijati, kako se to kaže, postane ekumenista, postane deo tog velike zajedničke svetske religije, prihvati papu za poglavara, nikakav problem nije, možeš ti da ostaneš pravoslavac, ali prihvati papu za gazdu i ti si unijata i nikakav problem nije. I to je trend koji danas postoji u svetu. Znači, ne morate više sad vi zvanično da postanete katolik, odnosno da prihvatite koncept papstva. Vi možete da ostanete u svojoj religiji, da ostanete to što jeste, prihvatite papu za autoritet, svi putevi vode ka Bogu, oni kažu. Takva situacija danas postoji na polju tajnih društava. Dakle, Rimska crkva više ne proganja masoneriju, nego im nudi da polože zakletvu i da postanu članovi nekog tajnog društva jezuitskog, dakle, da postanu malteški vitezovi, mogu da ostanu masoni, ali da postanu i članovi tajnog društva Rimske crkve
i nikakav problem nije. Znači, nećemo da budemo u sukobu. I danas imamo da tajna društva, odnosno da Rimokatolička crkva potpuno preuzima masoneriju pod svoje. Ovi i dalje ostaju masoni, ali u stvari su položili zakletvu na lojalnost papi i jezuitskom generalu. I ogroman broj masona prelazi u malteške vitezove i u druge tajne društva Rimokatoličke crkve, kao što su skoro svi pravoslavni prešli u ekumenizam. Retki su crkve, teško ćete naći pravoslavnu crkvu koja nije prešla koja nije prihvatila ekumenizam. Isto teško ćete naći neku protestantsku crkvu koja nije prihvatila ekumenizam. To su zaista retki slučajevi. I imamo, znači, u ovom periodu danas, imamo dešavanje da se ceo svet ujedinjuje u pobuni protiv Boga. Ceo svet. Stanje u Americi je katastrofalno. Amerika je od strane Rimske crkve i Evropske unije proglašena i preko svojih filijala. Amerika je zaista srozala se na najniže grane i ekonomski, i kulturno, i svi je doživljavaju kao svetskog policajca i Amerika je na nogama i samo je pitanje dana kada će to i kada će oni zvanično da prihvate rimskog papu i Vatikan za svog vođu. To je protestantska država zvanično, međutim, demografska slika se promenila. Jezuiti su, znači Rimska crkva je postavila na najodgovornijim funkcijama u Americi svoje ljude. Naprimer, prvi čovek za imigracionu službu je malteški vitez koji je učinio da je veliki broj Španaca, odnosno Meksikanaca, ljudi, oni ih zovu Ladino zato što pričaju španski, oni su naselili Ameriku i danas ima u Americi više Španaca nego Crnaca, tih koji pričaju španskim jezikom. Oni su svi katolici. Tako da se menja demografska slika, promenjena je demografska slika Sjedinjenih Američkih Država. Najviše univerziteta u Americi kontroliše Rimska crkva, jezuiti, dakle. Dolar je totalno kolabirao. Amerika duguje negde, američka država, oko 14.000 milijardi dolara. Tako da imamo ovde da će ceo svet da stane pod šapu Rimske crkve. To je definitivno, tu nema... Masoni će samo da budu levo krilo Rimske crkve. Ne više neprijatelj. Samo će biti jedna grana u službi Rimske crkve, jer sukob na planeti Zemlje je duhovne prirode, teološke prirode. Nije sukob ekonomske prirode, nacionalne i tako, nego duhovne prirode. Ili si na strani Boga ili si protiv njega. Jedini neprijatelj koji danas postoji toj koaliciji satanskoj, koja se sada ujedinjuje definitivno, jer masoni više ne mogu da pružaju otpor Rimskoj crkvi, definitivno, oni pucaju po svim šavovima. Jedini neprijatelj koji neće da prihvati taj koncept, to je jevrejski narod. Postoje neki otpori u Srbiji, kao što znate, tome, i u Srbiji svašta može da se desi, ja ne isključujem mogućnost, ali tvrd orah ovoj satanskoj koaliciji je Izrael. Zašto? Zato što oni neće da prihvate koncept novog svetskog poretka generalno. Ima puno sekularnih i liberalnih Jevreja. Ali molim vas, uticaj religioznih Jevreja, koliko god da su oni fanatični po nekim pitanjima, je toliko veliki da su umovi Jevreja tako naštimani da oni, jednostavno, vi njih ne možete da odvojite od Biblije na ovaj ili na onaj način. Ne možete. Evo, navešću vam primer. Ima ih puno. Ako odete negde u svet, u zapadne zemlje, na primjer, u Ameriku, Nemačku, Francusku, vi ćete tamo naći ljude sa prostora bivše Jugoslavije, Srbe, Hrvate, muslimane, naćete Bugare, naćete Rumune, Makedonce, Grke, Turke, naćete razne narode koji su tamo se doselili. Svi ti narodi su se asimilovali u tim zapadnim zemljama. Ta generacija koja je tamo došla, oni su još uvek Srbi, Bugari, Rumuni i tako dalje. Ali ta deca koja su se tamo rodila njihova, to su sve Amerikanci, ako su rodili u Americi. Oni idu u američke škole. Ako su rodili u Nemačkoj, to su Nemci. Oni ne znaju maternji jezik. Jezik svojih roditelja. Ne znaju.
To lako možete da proverite. Retki su oni koji znaju. To ćete teško da nađete. Da se neko rodio, da je neko iz Srbije se rodio u Nemačkoj da zna srpski jezik i da je tamo proveo 10 godina, to ćete teško da nađete. To jako teško ćete da nađete. I da ga uopšte interesuje Srbija i ne znam, taj njegov koren odakle on ponikao. To ga ne interesuje. On je potpuno Amerikanac, Nemac, Francus, tamo gde se rodio. Zašto? Zato što nema rada u porodici. Međutim, kod Jevreja je drugačija situacija. Vi, na primjer, kad hoćete da otvorite neku hrišćansku crkvu na zapadu, evo i, na primjer, pravoslavnu crkvu, skupe se ljudi koji su pravoslavni vernici, skupe se, kupe plac, sazidaju crkvu i osnuju pravoslavnu opštinu. Međutim, da bi nešto bilo jevrejska opština, nije dovoljno da imate hram, da imate sinagogu. Čak vam i ne treba sinagoga da biste imali opštinu, da biste imali i jevrejsku opštinu. Da bi nešto bilo jevrejska opština, pazite, mora da ima jevrejsku osnovnu školu. Ako nema jevrejsku osnovnu školu, to nije jevrejska opština. Znači, deca moraju da uče jevrejski koncept. Mora da postoji košer kuhinja. Jevrejski narod mora da se uči, da se zdravo hrani. To su ekstremno važna pitanja. A što se tiče sinagoge, sinagoga može da postoji, a i ne mora da postoji. Ja sam vidio u Americi, oni imaju osnovnu školu, imaju košer kuhinju, a nemaju sinagogu. I onda se skupe, iznajme neku prostoriju i skupe se. Možemo se molimo bilo gde. Ali moramo da imamo školu. Da naša se deca ne asimiluju. I da uče hebrejski jezik. I vidjet ćete jevrejska deca gde god odete u inostranstvo, oni znaju hebrejski bez problema. Odlično znaju hebrejski. Čitaju Bibliju na hebrejskom. Službe na hebrejskom. Vi kad odete u Izrael, znate, tamo se biblijski koncept primenjuje u ogromnoj meri. Ja sam imao priliku kad sam se vraćao jednom iz Tel Aviva i na aerodromu pozvao nekog tipa koji je dolazio u Srbiju. Pazite, ja nisam znao da je taj tip satanista. On je Jevrin satanista, našao na internetu da će tu kod Bora da bude neko sakupljanje neke božije dece, ne znam kako se oni nazivaju, i bilo nešto su se skidali goli, svirali gitari, neko satanističko okupljanje bilo tu u okolini Bora, ako se sećate, bilo u medijima, pa su ih tamo neki monasi ganjali, jurili su ih tamo i tako dalje. I sad ovaj Jevrin njega upozna, on nosi gitaru, onako ko neki hipik, onako. I sad on seo, mi pričamo, i on mene pita, čuo da ja pričam nekim jezikom koji nije hebrejski, a nije ni engleski. On kao, izvinjaj se ti iz Srbije, pošto čekamo na istom onom ulazu. Ja rekao, jesam iz Srbije. On mene pita na engleskom. I kao, znaš šta, treba da odem tamo, tu kod Bora, nešto. Ja ne znam uopšte da ima ta manifestacija satanska. I sad mu ja objašnjam. Ali vidim ja da je on da ima problem, da je on zastranio malo. Ali dobro, ja rekao neki hipik, verovatno. I sad mi pričamo tako i on čekam avion je kasnio. I on priča i ja vidim, on jeste hipik neki, nešto je poremećen, ali on priča kako da, jeste, mi treba držimo šabat, jeste, ja jedem ja jedem košer hranu, ja čak od kuće imam mlečno i mesno odvojeno. To su neke zapisnice koje su rabini uveli. Ja rekao, dobro. Pazi, ja posle saznam da je ja sam mu dao broj telefona jednog mog prijatelja ovde iz Srbije i on se njemu javio da vidi jedan lokalitet. On mi kaže, pa ovaj čovjek što si mi dao iz Izraela, to je neki satanista, on je išao tamo da... Pazite, ovaj satanista drži šabat, jede koše, praznuje sve praznike. On zna Bibliju, znate kako? Vi u Izraelu, svaka škola, i sekularna i religiozna, ima kao obavezan predmet Tanah. Tanah je Stari Zavet. U Izraelu i van Izraela, svi Jevreji znaju Bibliju u prste. To je za njih kao tradicija, kao nama Miloš Oblić i Karađorđe i tako dalje. Oni to sve znaju. U Izraelu na šabat ništa ne radi. Na praznike ništa ne radi. Na Jom Kipur sve je zatvoreno. Pazite, ljudi žive po Božjim zapovestima u velikoj meri. Daleko je to od onoga kako bi Bog želeo. Zato će oni zato Bog mora da ih šiba. Oni su izabrani za jednu posebnu službu. Ali to je potpuno druga priča od ove satanske koalicije, molim vas. Religiozni Jevreji u Izraelu su organizovani u političke stranke. I oni imaju svoje ljude u parlamentu. I oni utiču na zakone.
Vlast u Izraelu ne može da se formira bez religioznih partija. I onda religiozne partije kažu, znate šta, ovi dođu sekularci i kao s njima da prave koaliciju. Ovi kažu religiozni, vidi, nas ne interesuje da mi imamo premijera. Mi hoćemo zakon da država finansira naše škole, da deca ne idu u sekularne škole. Mi hoćemo da svaka škola obavezno ima Tanah. Nas ne interesuju finansije. Hoćemo da na bilbordovima nema golotinje i tako dalje, da nema kocke u Izraelu, da nema prostitucije u Izraelu. Nas interesuju moralna pitanja i pitanja obrazovanja i jevrejskog identiteta. A vi zgrćite pare i vi pravite to nas ne interesuje. Mislim, interesuje nas ekonomija, ali to nam je periferno, centralno pitanje su moralna načela. Da imamo dobre ljude. I kad dođete u Izrael, to je drugi svet, molim vas. To nigde nema na svet tako. I kad odete van Izraela, gde god vidite da ima jevrejska opština, koliko se oni pomažu, koliko oni brinu jedni od drugima, koliko oni ulažu u porodicu, u svoj identitet, to nigde nema. A njihov identitet je biblijski, bez obzira što je on kontaminiran sa nekim rabinskim učenjima i tako dalje i tako dalje. I to je nešto što oni šta god uzmu da rade, najbolji su. I oni su uticajni. Ali ne mogu oni da ratuju protiv satanske koalicije. Ne mogu. Ne mogu oni da prave kompromis sa satanskom koalicijom. Ne može. A oni bi hteli, ovi sekularni Jevreji. Ne može. Ali oni su jedini tvrd orah kojeg ovi hoće da slome. Razumete? I oni su stožer preko koga Bog može napravi delo. Van Izraela, vi nemate narode koji su zasnovani na Svetom pismu, koji uložu u porodicu. Gde to ima? To je bilo kod nas do skora. Sad i kod nas se porodica rastače, razara. Hvala Bogu što smo imali te slavne pretke, pa se još uvek nije se izbrisao trag o njima, ta istorija o njima. Mi funkcionišemo zahvaljujući na tom gorivu, duhovnom gorivu, tom duhovnom fosilnom gorivu, ajde da ga tako nazovem, naših slavnih predaka. Do toga nema, mi bismo bili kao drugi evropski narodi. I koji drugi narodi imamo sada, bili bi totalni hedonisti, satanisti, bili bi kao Afganistanci, mislim, proizvodili bi drogu na svakom ćošku. Ali eto, zahvaljujući našim slavnim predsima, sačuvalo se to. Tako da, i zato smo mi, ljudi sa ovih prostora, najmanji antisemiti. Jevreji najviše vole ovde da dolaze. I ovde može da bude nešto. Ovde, ali s aspekta biblijskih proročanstva, ja govorim o biblijskim proročanstvima. To je tvrd orah i možemo onda da razumemo zašto je najvažniji događaj obraćenja Izraela. Zašto nije nešto drugo? Propovedaće se evanđelje, kaže Isus, po celom svetu. Znate? Kako će se propovedati? Znate, izađe tamo, protestanti izname sateliti i onda oni pričaju svoju priču. A ovamo kurvarstvo, idolopoklonstvo, nema šta se ne radi. I sad oni propovede evanđelje po celom svetu. I kaže, evo, to je ispunjenje proročanstva. Nemojte da se igramo. To je neozbiljno. Znači, stanje će biti sve gore i gore. Ovaj period ovde, do obraćenja Izraela, oni će se, znate kada će se obratiti? Kad budu bili u velikoj nevolji. U Bibliji piše, kad budete u nevolji, tražit ćete me. Kad bude bilo strašno vreme, onda će doći do obraćenja. I pazite, Izrael će sigurno biti delimično ruiniran i pretrpeće određenu štetu. Definitivno. Znači, ali Bog je formirao državu Izraelu i pripremio teren za povratak njegovog naroda. Isto kao što je bilo prilikom izlaska iz Egipta. Država Izrael je bila tada, ta hananska zemlja, bila zemlja gde teče med i mleko. Sada je u Izraelu napravljena infrastruktura. Izrael je za ovih 60 godina, od kako postoji, 62, je toliko izgrađen da je to neverovatno, ali daleko je to od onoga šta će da bude. Ono je bila, pre 60 godina, to je bila pustinja, to je bilo rasulo. Mislim, to i danas možete da vidite kako izgleda, kako je to rasulo nekad bilo ako odete na palestinske teritorije. Znači, ovi događaji od danas do ovde su vrlo važni. To su ovi događaji koji treba se desiti. Stanje će biti sve gore i gore. Satanska koalicija će ići na to da sve ljude stavi pod satansku šapu i bit će zaista jako teško. Jako teško. Kad pogledate one filmove 1984. Krojačeva tajna, onaj domaći film, onda možda vidite kakve će to strahote. To će da bude, ovo vreme koje je pred nama će biti strašno. Jako strašno. I to je najvažnije ono čime mi treba se bavimo. Ovo je jedna intelektualna gimnastika ovo tamo, ako hoćemo da znamo šta će da se desi u budućnosti. Ovo, Danilo, otkrivenje, ali to nisu centralna pitanja. Za one koji žive ovde, ovi događaji ovde su najvažniji.
A to je da će stanje da bude sve gore, da će satanska koalicija pokušati sve ljude da stavi pod svoju šapu i da ih primora da prihvate satanske zakone. Jer kad čovjek dobrovoljno prihvati satanski zakon, on će sam da odgovara pred Bogom i kraj priče. Sotona i njegovi ljudi nemaju ništa sa njim. Ti si sam prihvatio, ti odgovara i vidimo se. Međutim, problem postoji ako čovjek neće da prihvati. Krajnja stvar koju satanisti rade, odnosno Sotona, to je da ubiju čoveka, znate. Ako se mora, onda ga likvidiraju. Ako ovaj baš neće da se okrene satanizmu, nego drugima priča i druge uči protiv satanizma, oni ga ubeđuju, pokušavaju da ga kupe, da ga kompromituju, ali ako ni to ne uspe, onda ide likvidacija na kraju. Ali to se u nuždi radi. Oni bi hteli da svakog pridobiju. Tako da, ovaj period ovde je za nas najvažniji. Ja ću danas govoriti o ovom periodu tamo, o Danilu i otkrivenju, pošto ljudi vole da pričaju. Pa evo da objasnimo Danilu i otkrivenju. Da se oko toga ne prave priče ove i one. Ali ovaj period je za nas najvažniji. Da se mi pripremimo za strašne stvari koje će se desiti. Biblija kaže da će ceo sve da skoči na Izrael. Da ga proguta. Ta satanska koalicija će da ide, da zatre. Ali desit će se nešto što oni su zaslepljeni, ali čitaju Sveto pismo. Sotona ih je zaslepio da Sveto pismo nije tačno. I desit se ono o čemu smo govorili juče. Dakle, ovaj deo je za nas važan i ja sam o tome govorio u prvom predavanju i o tome neću više govoriti. Mislim da nema tu velike filozofije šta nama valja činiti. Sada ćemo se bavimo ovim događajima iz knjige Danila i otkrivenja. Dakle, ovo je ova tačka obraćenja Izraela. Obraćenje Izraela. Nas interesuje ovaj deo zato što su tu proročanstva Danila i otkrivenja. Bavimo se proročanstvima Danila i otkrivenja. Time se bavimo. I ljudi, to ih intrigira. I oni koji budu živeli u ovom periodu tamo, za njih su važna proročanstva Danila i otkrivenja. Koji budu preživeli ove strahote odavde. Oni koji prežive, evo da napravimo presek. Dakle, ova krajnja tačka je Hristov drugi dolazak. Međutim, postoji jedna tačka koja je važnija za one koji žive na planeti Zemlji. Kad Hristos dođe, to je završena priča. Ima jedna tačka koja je važnija u smislu kad je priča zaista završena. A to je ova tačka ovde. Kraj vremena milosti. KVM, kraj vremena milosti. Zašto je ta tačka važna? Ja ću govoriti o toj tački i kasnije. Ona se spominje u Bibliji. Ja sam je tako nazvao kraj vremena milosti. Neki teolozi isto tako nazivaju ovu tačku. Do ovog trenutka ljudi će imati šansu da se pokaju. Nije Bog odredio neku tačku do tog trenutka, pa ko se pokaje, pokaje, ko se ne pokaje, ne pokaje. Ne. Nego, Bog nas obaveštava da će biti jedan vremenski period kada više na planeti Zemlji neće biti ni jednog čoveka za koga ima šanse da stane na Božju stranu. Znači, neće biti ni jednog čoveka koji se dvoumi da li će na Božju stranu ili neće. Svi će biti opredeljeni ili na strani Boga ili protiv Boga. Oni koji budu bili na strani Boga, oni će biti u jednom stanju, kako ga Biblija nazavi, zapečaćenje. Znači, bit će duhovno toliko jaki da ne postoji nikakva sila, nikakva provokacija sotonska, ništa što može da ih odvoji od Boga. Znači, oni su zapečaćeni da budu na Božjoj strani. Sa druge strane, u ovoj tački neće postojati nijedan čovek koji na strani Sotone, za koga ima šanse da pređe na Božju stranu. Svi ljudi koji budu bili na strani destrukcije i uništenja, koji prihvate zlo, oni će biti u takozvanom stanju hule na Duha Svetoga, kako Biblija to kaže. Znači, hula na Duha Svetoga. Hula na Duha Svetoga je stanje kada čoveku otupi savest i Bog sa njim ne može da komunicira. Mi smo na osnovu Biblije informisani da danas na planeti Zemlji deluje Sveti Duh. Bog, Sveti Duh, Isus o tome govori, posle ću vam utešitelja kađe. I Bog komunicira sa ljudima preko Svetog Duha. Znači, Bog, Sveti Duh, komunicira sa ljudima i poziva nas preko naše savesti da se okrenemo Bogu. Međutim, kada čovjek odbacuje dobro, kada odbacuje Božji poziv, savest mu otuplje i kada pređe jednu crtu, više nema šanse da se vrati. Dođe u stanje
hulena Duha Svetog, otupila mu savest. U ovoj tački svi će biti opredeljeni. Svi. Ili su zapečaćeni na Božju stranu, ili su zapečaćeni za sotonsku stranu. Nema prelaze. Tako da ova tačka je izuzetno važna. I to je tačka o kojoj Biblija govori. I ja ću govoriti o tome. Sad vidite ovako. Na osnovu biblijskih proročanstava, na osnovu biblijskog konteksta, ja sam o tome govorio u prethodnim predavanjima, u serijalu Nauka i progon smrti, ono što će da najavi Hristov drugi dolazak, to su takozvane trube. 7 truba. Ovih 7 truba su opisani u Otkrivenju. Mi imamo, kada je Bog zauzimao obećanu zemlju, trubile su trube na ulasku u obećanu zemlju oko Jerihona. 6 dana su trubile trube, 7. dana su 7 puta trubile, 7 krugova je pravljeno. I to je bila najava za uzimanje obećane zemlje. Trube u Izraelu, na osnovu biblijskog koncepta, na osnovu Božje zapovesti, su trubile kada je Bog pozivao u rat, kada se krunisao novi car i kada je bio sabor pred Gospodom. U ovom slučaju, trube će trubiti, kao što piše u knjizi Otkrivenje, iz ista ta 3 razloga. Bog poziva u rat. Bog će da ratuje protiv satanista i vidjet ćemo opis rata. Biće rat i na nebu i ovde, i na zemlji. Znači, Bog dolazi da ratuje. Uspostavlja se novi car. Isus kaže da je knez ovoga sveta Sotona, ali sad se uspostavlja novi car. Isus dolazi da preuzme carstvo. I biće sabor pred Gospodom. Bog će da okupi svoj narod. I postoji ta tipologija truba. Trube najavljuju, kao što su trube najavljivale ulazak za uzimanje obećane zemlje kada su Izraelici ulazili, tako imamo u budućnosti da će trubiti trube koje najavljuju Hristov drugi dolazak. Potpuno ista tipologija u Bibliji. Bog koristi stvari stalno na isti način, samo ljudi treba malo da čitaju da se informišu. Ono što je bitno da ubacimo još jedan detalj, znači, bit će 7 truba koje najavljuju Hristov dolazak. Ali kao što je bilo prilikom zauzimanja obećane zemlje, 6 dana su trubile trube, a 7. truba je 7 puta trubila, tako imamo i ovde da će biti 6 truba, a 7. truba, kad zatrubi ovde, na kraj vremena milosti, označit će početak takozvanih 7 zala, koji su opisani u Otkrivenju 15.5 do 16. Trube su opisane, evo ovde vidite, Otkrivenje 8.2 do 11.14. Znači, potpuno ista tipologija kao za uzimanje obećane zemlje strane Izraelaca u vreme izlaska iz Egipta. 6 truba, 6 dana trube, 7. dana 7 puta. Ovde imate 6 truba, vremenski period nije 6 dana, ne znamo tačan vremenski period, on nije 100 godina, u pitanju su par meseci ili par godina, vidjet ćemo iz biblijskog konteksta. Znači, 6 truba i na kraju 7 zala. 7 zala nastupaju nakon kraja vremena milosti. Kad bude kraj vremena milosti, onda 7. truba trubi i najavljuje 7 zala. I evo, o tome možemo da čitamo. Kako se završava 7. truba? 7. truba najavljuje 7 zala. Dolazi kraj vremena milosti i kaže 7. anđeo trubi i onda kaže na kraju i Božji hram se otvorio na nebu i pokazao se kovčeg njegovog saveza u njegovom hramu. 7. truba najavljuje 7 zala. I kad pogledate, otvorio se hram na nebu i pokazao se kovčeg njegovog saveza u Otkrivenju 15.5 do 6, gde počinje opis 7 zala, ista slika. Nakon toga video sam kako se na nebu otvorio hram sa svedočanstvom. Svedočanstvo je kovčeg zaveta. I 7 anđela sa 7 zala izašli su iz hrama. Znači, 7. truba najavljuje 7 zala. Vrlo jednostavno i vrlo razumljivo. Dakle, 7 truba. 7. truba najavljuje 7 zala. Sad, ono što je za nas važno jeste da ovde uočimo jedan vrlo bitan detalj. Kod 6. trube,
Vidite, prvih 5 truba su razumljive i 6. truba je takođe razumljiva. U prve 4 trube imate katastrofe kojima Bog pogađa zemlju. U prvoj trubi, ako čitate, možete čitati od Otkrivenja 8.2, ja neću čitati, to su poznati tekstovi. Prve 4 trube imate, prva truba pada vatra i oganj sa neba, pomešani s krvlju. 1/3 drveća će da izgori, sva zelena trava. Znači, strašno. U drugoj i 3. trubi imate da će neko nebesko telo da pogodi zemlju i da će izazvati velike katastrofe. U 4. trubi imate opis kako će da se pomrači sunce, mesec i zvezde. I to su udari na zemlju. A onda dolaze 3 udara, posljednje 3 trube su udari na ljude. U 5. trubi, ako čitamo od Otkrivenja 9. poglavlje, na početku kaže se da će Sotona biti pušten, da će Sotoni biti dozvoljeno da otvori, da omogući demonima da muče ljude 5 meseci. I kažu, te dane ljudi će tražiti smrt, ali će smrt da beži od njih. Znači, strašna stvar. To je 5. truba. Sad, pazite, 6. truba je vrlo bitna. Zato što u 6. trubi se govori o ratu gde će biti dopušten veliki rat na planeti Zemlji u kojem će učestvovati, kako kaže Biblija, 200 miliona vojnika, 200.000, kako piše u tekstu. 200 miliona vojnika. I da će 1/3 čovečanstva da izgine. Da će biti strašno. I sad pazite, dešava se ova 4 zla u 4 trube. Prve 4 trube na zemlju. Pa onda ide da će ljudi biti mučeni 5 meseci od strane demona. Pošto su ljudi tražili demone. Pa će onda biti rat na zemlji da će izgine 1/3 čovečanstva. I kad se sva ova zla dese, ovih 6 truba, pazite šta kaže biblijski tekst. A ostali ljudi koji nisu poginuli od tih zala koji su se desili, nisu se pokajali za dela svojih ruku, nisu prestali da se klanjaju demonima i idolima od zlata, srebra, bakra, kamena i drveta, koji ne mogu ni videti, ni čuti, ni hodati. I nisu se pokajali za svoje ubistva, ni za svoja vraćanja, ni za svoj blud, ni za svoje krađe. Znači, deće se strašne katastrofe, ali ljudi se neće pokajati. I to je tekst, ovaj koji sam sad čitao, ne pokajaše se od dela ruku svojih, koji je deo ovog, da kažemo, 6a. Znači, 6. truba se desila. Veliko zlo se desilo. Ali ljudi se nisu pokajali. I to nas podsjeća na one trube kod Jerihona. Jer se Jerihonjani pokajali? Ne, oni su i dalje ostali da hule na Boga. Eto, pokajala se Rava. Zato što postoji Rava i zato što u ovom periodu još ima nekih Rava, bit će nekih Rava, koji će hteti da se pokaju, još nije kraj vremena milosti. Ima šansi. Ali ova tačka ovde, znači desile su se svih ovih 6 zala, kaže ne pokajaše se od dela ruku svojih. I to je kraj 9. poglavlja u Otkrivenju. Ali treba da nastavljaju se događaji, imamo 10. poglavlje i 11. poglavlje Otkrivenja 11 stihova, gde su opisani ovi događaji. Gde će Bog još pružiti šansu ljudima da se pokaju. Tim preostalima, kao što su nekim budućim Ravama. Eto, Jerihon se nije pokajao. Ni ovde se nisu pokajali. Izginuće. Ali zbog retkih pojedinaca koji će preteći, Bog ostavlja i ovo vreme o kojem ćemo da govorimo takođe. Dakle, ovo je što se tiče 7 truba. Mi ćemo se još vratiti na 7 truba, ali je bitno da shvatimo ovaj koncept dešavanja posljednjih događaja. A sada ćemo da analiziramo u okviru ove slike 7 pečata. U Otkrivenju se spominje 7 pečata. Gde se uklapaju 7 pečata? 7 pečata se uklapaju ovde. Znači, imamo ovde period prvih 6 truba. Ali nakon te 6. trube, Bog ostavlja još jedan period da još traje ta 6. truba, do kraja vremena milosti će biti šansa da se ljudi pokaju. A 7 pečata
koji su opisani u Otkrivenju, od 4. poglavlja do 6. i 8. poglavlje 1. stih. Oni započinju nakon ovoga 6. trube, nakon ovog 6. zla. Znači, počinju sa ovim periodom poslednje šanse. Tad se dešava to zapečaćenje, odnosno 7 pečata. I pečati traju od ove tačke, početka poslednje šanse ljudima, do Hristovog drugog dolaska. Taj period opisuju pečati. U tom periodu se nalazi onih 144.000 koji su zapečaćeni, tako da ima razloga zašto se zove 7 pečata. Inače, da kažem, knjiga Otkrivenja je u stvari knjiga proroka Danila, samo otvorena. Knjiga proroka Danila opisuje posljednje događaje i onda se kaže, Bog kaže proroku Danilu, zapečati sve ovo što si vidio i što si zapisao, jer je za posljednje vreme. Proće dugo za posljednje vreme. I sad dolazi posljednje vreme, Bog je dao knjigu Otkrivenje, u kojoj su ti događaji iz knjige proroka Danila otpečaćeni, otvoreni. I mi ćemo napraviti kopču i vidjet ćemo ti događaji koji su opisani u Danilu su u stvari ovi događaji koji su opisani u Otkrivenju. To je jedna knjiga. Danilo i Otkrivenje su jedna knjiga. Danilo je zapečaćena knjiga, a Otkrivenje je otpečaćena knjiga. Tako da u pomoću Otkrivenja možemo da razumemo knjigu proroka Danila. I uz pomoć knjige proroka Danila, naravno, možemo da razumemo Otkrivenje, ali knjiga proroka Danila je temelj, a u stvari oni su jedna knjiga. Knjiga Otkrivenja je, knjiga proroka Danila jeste temelj i bez nje se ne može se razumeti Otkrivenje. Dakle, sada ćemo da analiziramo pečate i da vidimo zašto se pečati baš ovde nalaze. Razumeli smo zašto se trube nalaze ovde. I biblijski tekst to jasno govori. Ali evo da vidimo zašto pečati baš ovde. Nisam to ja izmislio, nego evo da vidimo biblijski tekst kako to lepo uklapa. Inače, pečati su opisani u knjizi Otkrivenja u 4., 5. i 6. poglavlju. Evo kao što ovde piše. 4., 5. i 6. od 4. do 6. I postoji jedan stih kome je opisan 7. pečat u 8.1. U 8. poglavlju 1. stih. To nije toliko bitno, ali interesantno je pa ćemo i to spomenuti. Ali kada čitamo poglavlja 4 do 6, pretpostavljam da ste čitali, ja neću da citiram sve te tekstove, jer nemamo vremena sve to da čitamo. Znači, potrebno je da ljudi koji prate ovo su čitali knjigu proroka Danila i Otkrivenja. Dakle, u ovim pogledima gde se opisuju pečat, opisuje se Božji presto, znači na nebu je događaj, i pred Bogom su anđeli, starešine, i dolazi jedan snažan anđeo koji nosi knjigu, jedan svitak, nosi svitak koji je zapečaćen. I sad treba niko ne može da otvori te pečate i dolazi jagnje koje je zaklano od postanja sveta, dolazi Isus Hristos i otvara te pečate. I kada čitamo knjigu Otkrivenja na početku, Jovan kaže ko je njemu dao knjigu Otkrivenja, ko je mu dao objašnjenja, dao mu je sam Isus Hristos, Isus Hristos preko anđela. Ovde Isus Hristos otvara taj svitak zapečaćeni i kaže šta će da bude, šta će da se desi. I onda ide, kad se otvori prvi pečat, imate opis, drugi pečat, treći, četvrti, peti, šesti pečat. Pogledat ćemo šta piše u tim pečatima. To je ukratko presek pečata. Možete da čitate u knjigu Otkrivenja ove tekstove pa da vidite. Ali ono što je za nas bitno, to je da zapazimo neke osnovne stvari vezano za te pečate. Da znamo gde da ih smestimo na vremensku skalu. Pogledajte tekstove. Ono što je karakteristično. Znači, ovde su izneti neki karakteristični tekstovi. Vi možete da čitate sve. Ima detaljan opis. Znači, događaj se dešava na Božjem prestolu. Znači, iz prestola, Božjeg prestola, su izlazile munje i glasovi i gromovi. Pazite, i gromovi. Retko vi imate u Bibliji da se spominje da iz prestola izlaze gromovi kada se nešto dešava. Dešava se nešto veoma važno kada imamo gromove. U desnici onoga koji je sedeo na prestolu video sam svitak, kaže Jovan. I svitak.
ispisan iznutra i spolja, zapečaćen sa 7 pečata. Svitak, zapečaćen. I video sam snažnog anđela, kaže, kako objavljuje jakim glasom, ko je dostojan da otvori svitak i razlomi njegove pečate. I onda se pojavljuje jagnje, Isus koji to razlama. I onda svitak postaje otvoren. Znači imamo zapečaćen svitak, imamo snažnog anđela, Isus otvara pečate, sve je praćeno gromovima. I video sam kad je jagnje otvorilo jedan od 7 pečata i čuo sam jedno od 4 bića kako govori glasom koji je zvučao poput grmljavine. Dođi i vidi. Pazite, kada Isus otvara pečat, čuje se grmljavina. Imate 7 pečata na ovom svitku. Svaki svitak kad se otvori grmljavina. Otvara se svitak. Dakle, prikaz kratak. Ono što su neke stvari, da bismo ga uporedili sa jednim drugim biblijskim tekstom, u Otkrivenju takođe, da vidimo da je to opis istih događaja. Znači imamo zapečaćen svitak, imamo snažnog anđela, imamo Isusa koji otvara svitak, otvoren svitak, i sve je praćeno grmljavinom, gromovima. Znači, pečati, Otkrivenje 4. do 6. poglavlja. A sada dolazimo na našu vremensku skalu. Onaj 6b. Znači, oni, pazite šta kaže biblijski tekst, kako se završava taj šesta truba. A ostali koji nisu poginuli od tih zala, nisu je pokali za dela svojih ruku, ni za svoje ubistva, ni za svoja vraćanja, ni za svoj blud, ni za svoje krađe, nisu je pokali. To je ono 6a, zlo. I sad ide poslednja šansa koju Bog daje. Sad pogledajte kako se nastavlja tekst. I video sam, zašto je ovde kraj 6a, zašto je početak 6b u stvari pečati. Pogledajte kako se nastavlja, kako počinje 6b. Ja sam ga označio 6b, jer to je nastavak teksta do 7. trube. Zato je 6b. I video sam jednog drugog snažnog anđela, kako silazi sa neba odeven u oblak. U ruci je imao mali otvoren svitak i povikao je iz sve glasa. Kad je povikao 7 gromova, pazite, razlamaju se pečati, gromovi se čuje. Kad je povikao 7 gromova, oglasilo se svojim glasovima. A kad je 7 gromova progovorilo, hteo sam to da zapišem, ali sam čuo glas neba kako govori. Zapečati ono što su rekli 7 gromova i nemoj to zapisivati. To su žestoke stvari. Ali ako hoćemo da vidimo šta je reklo tih 7 gromova, odnosno šta je tih 7 pečata, evo imamo isti opis, pogledajte. Sa neba dolazi snažan anđeo, odakle sa Božjeg prestola, jer pečati su za zemlju. Kad se budu otvorili ti pečati, onda se dešavaju strašne stvari na planeti Zemlji. Znači, vrlo je bitno da zapazimo opis pečata u poglavljima 4 do 6 i da vidimo da je taj opis pečata u stvari nastavak opis tog dešavanja, gde će se ti pečati ispunjavati, imamo ovde. U tom takozvanom 6b, kako sam ga ja nazvao. Taj kratak period do kraja vremena milosti, odnosno do Hristovog dolaska. Jer pečati pokrivaju period do Hristovog dolaska. Potpuno ista analogija, isti sim. Znači, nebeski presto, snažan anđeo, Isus koji razlama. Kad se razlama pečat, čuju se gromovi. Gromovi sa Božjeg prestola. Takođe, ono što možemo da vidimo jeste kada čitamo nastavak ovog teksta. Još jedan dokaz da su u pitanju pečati i opis pečata. I da je to taj 6b. Slušajte šta kaže. I anđeo kog sam video, taj snažan anđeo, kako stoji na moru i na zemlji, podigao je desnu ruku prema nebu i zakleo se onim koji živi u svu večnost. Koji je stvorio nebo i ono što je na njemu, zemlju i ono što je na njoj, i more i ono što je u njemu. Nema više odlaganja, kaže on. Nego u dane oglašavanja 7. anđela, kad dođe vreme da zatrubi, znači kad bude bila 7. truba, dovršit će se Božja tajna prema dobroj vesti koju je Bog objavio svojim slugama prorocima. Dobroj vesti ili evanđelju. Mi kažemo evanđelje, grčka reč. U stvari je dobra vest. Znači, pazite šta on kaže. 6b, još taj kratak period vremenski. Evo ga, to je ovde. On kaže ovde. Znači, ovde počinje. Anđeo se pojavljuje sa otvorenim svitkom i kaže, kad zatrubi 7. anđeo, ovde on zatrubljuje i najavljuje 7 zala. Ta će se završiti Božja tajna koju je objavio dobra vest.
Ta će se dobra vest završiti. Više nema propovedanja evanđelja. Nema pozivanja ljudi u Božje carstvo. To je završena priča, kraj vremena milosti. Nema više kome da se propoveda i da se ljudi pozivaju. Kraj. Znači, nema više propovedanja dobre vesti, kako kaže anđeo. Tu će se završiti, kad ovde zatrubi. To govori ovaj koji nosi svitak koji je otpečaćen. Dakle, trube, pečati. Sada ćemo da analiziramo te pečate. Šta se ovde dešava? Znači, analizirat ćemo te pečate, šta se tu dešava, a onda ćemo da... Znači, analizirat ćemo tekstove iz pečata, iz Otkrivenja 4 do 6. Onda ćemo da se vratimo ovde, da analiziramo 6b u ovim tekstovima 10. poglavlje 11. Pa da vidite o čemu se tu radi. Kakva je tu iz dva ugla. Pazite, ovo su ekstremno važni događaji, ovi ovde. Ovo su najvažniji događaji ovde. Oni pokrivaju najveći deo biblijskih proročanstava iz Danila Otkrivenja, ovi događaji ovde. I zato je bitno da ovo razumemo i zato ćemo ovo da vidimo iz dve perspektive. Sad ćemo analiziramo 7 pečata iz poglavlja 4 do 6. O čemu govore pečati kad je jagnje otvorilo pečate? Ukratko. Prvi pečat. Opisuje se, kaže tekst, beli konj i na njemu jahač koji je imao luk. Bila mu je data kruna, pa je izašao pobeđujući i krenuo je u pobedu. Ovde se ne govori da li je taj pozitivan ili negativan. Čim se govori o posljednjim vremenima, očigledno je da je nekome dopušteno da hara. Vidjet ćemo da postoji tamo zveri i kasnije vidjet ćemo o čemu se tu radi. Drugi pečat. Kaže, drugi konj, plamene boje, njegovom jahaču je bilo dato da uzme mir sa zemlje, kako bi ljudi ubijali jedne druge i bio mu je dat veliki mač. Treći pečat, crn konj, na njemu jahač koji je u ruci imao vagu, mera pšenice za denar i 3 mere ječma za denar, a ulja i vino troši štedljivo. Dolazi vreme gladi. Strašna vremena, posljednji događaj. Četvrti pečat. Bledi konj, na njemu jahač kome je ime bilo smrt, a za njim je išao grob. I data im je vlast nad četvrtinom zemlje da ubijaju mačem i glađu i pomorom i zverima zemaljskim. Divnim zverima. Dakle, žestoke stvari, kao što vidimo. To su ta 4 pečata. Međutim, pogledajte 5. pečat. 5. pečat je vrlo interesantan, iz više razloga. Kad je jagnje otvorilo 5. pečat, video sam u podnožju oltara, Božjeg oltara, duše pobijenih zbog reči Božje i zbog svedočenja kojim je bilo povereno. I vikali su, pazite, duše pobijenih vikali su na sav glas. Koliko još, Gospode sveti istiniti, nećeš suditi i osvetiti našu krv na onima koji žive na zemlji. I svaki od njih je dobio dugu belu haljinu i rečeno im je da još malo čekaju dok se ne popuni broj ostalih slugu, njihovih drugova i njihove braće, koji treba da budu ubijeni kao i oni. Pazite, ovde imate vapaj ka Bogu. Dokle, Gospoda? Dokle, Bože? Pazite, dolazi kraj vremena milosti, Hristo dolazak je tu. I to je već, satanisti prže, čuda rade na zemlji. Kaže, dokle, Gospode? A on kaže, sačekajte još malo, jer treba još neki ljudi će biti pobijeni. Još neke stvari moraju se desiti. Ovaj tekst je vrlo važan iz dva aspekta. Ovde imamo jedan prikaz duše pobijenih. Da duše pobijenih viču. I tu postoji jedna kontraverza, oni koji veruju da kad čovek umre, taj duhovni aspekt se vraća Bogu, definitivno. Ali da li je taj duhovni aspekt koji se vraća Bogu svestan? Da li sa njim može da se komunicira? Neki kažu da se duša vraća Bogu. Nije duša, nego duh životni. Duša je spoj praha i duha životnog. Praha zemaljskog i duha životnog. Znači, postoji duh životni i postoji duša. Duša je živo biće. Čovjek kad umre, Biblija kaže duh životni koji je došao od Boga, on se vraća Bogu. Pitanje je da li je taj duh životni svestan ili nije. Biblija kaže da nije. Da čovjek u tom trenutku spava. Ali neki kažu, kaže, duše pobijenih viču. To je jedna
To je jedan način izražavanja u hebrejskom jeziku. Otkrivenje je pisano na hebrejskom jeziku, mi ga danas imamo na grčkom. Ali iz hebraizama u njemu vidimo da je pisano na hebrejsku, definitivno. Tu nijedan lingvista to neće osporiti, nijedan ozbiljan lingvista. Ovo je način izražavanja u hebrejskom jeziku. Duše pobijenih viču. Taj način izražavanja imamo i u drugim biblijskim knjigama. Naprimer, kada je Kain ubio Avelja, šta je Bog rekao? Tada mu Bog reče, šta si uradio, kaže Kainu, slušaj, krv tvog brata viče k meni sa zemlje. Ovdje imamo da duše pobijenih viču. To je način izražavanja u hebrejskom jeziku. Ne može krv da viče, mora se. I ne mogu duše da viču. Ali to je način izražavanja. Desilo se nešto strašno. Nevini su poginuli. I to je način izražavanja u hebrejskom jeziku. Ali postoji nešto što je važnije od ovoga. Ovo je vrlo bitno da ljudi zapaze, jer mnogi se sapliču oko ovoga duše pobijenih viče. Eto, vidite, možemo da pričamo sa dušama, čim duša viče, ona je svesna. Ne, to je način izražavanja u hebrejskom jeziku. Onaj ko zna hebrejski jezik, nema problema sa ovim. Međutim, postoji jedna druga stvar. U ovom tekstu, pazite šta je bilo rečeno ovima koji su pobijeni. Rečeno im je da još malo čekaju dok se ne popuni broj ostalih slugu njihovih drugova i njihove braće koji treba da budu ubijeni kao i oni. Pazite, ovo je vrlo važan tekst. Iz ovog teksta možemo da naslutimo neke stvari vrlo važne. Vezano za plan uništenja, za satanski plan, o kome satanisti otvoreno pričaju. O čemu se radi? Vi znate, juče ja sam govorio na prethodnom predavanju o velikom događaju, najvećem u istoriji kada će se Bog umešti na nadpredan način. O velikom vrećenju Izraela. I ljudi teolozi koji čitaju biblijska proročanstva, oni ne mogu one tekstove da objasne, ne mogu nikako da ih uklope u svoju teologiju. Jer oni kažu njihova crkva je Božja crkva, Bog će preko nas da uradi, i to svaka manje više hrišćanska zajednica o tome priča. Mi smo Božji taj narod opisan, Bog će preko nas, Jevreji su odbačeni i tako dalje. I onda, znate, kad nađu one tekstove što sam ja juče citirao, one samo mali fragment tekstova. Kad uzmete da čitate proročke knjige, ima ih koliko hoćete. To je najdetaljnije opisani događaj u Svetom pismu. Nijedan događaj nije sa toliko tekstova opisan kao taj. I sad, znate šta kažu ovi teolozi? Kad se susretnu sa tim tekstom. Oni kažu ovako. Kažu, ovi tekstovi ukazuju na Izrael. Nema tu šta. Ali, ti tekstovi predstavljaju uslovno proročanstvo. Sve to bi se desilo, Izrael bi bio edenski vrt i sve to što tamo piše, i hram bi se obnovio sa zidom, novi hram, umjesto onog koji su oni tamo dograđivali, da su Jevreji prihvatili Isusa za Mesiju i da su se obratili. Onda bi se sve to desilo. Ali pošto oni to nisu prihvatili Isusa za Mesiju, to je uslovno proročanstvo i to ne važi više. To je njihova interpretacija. Sad dolazimo ovde na ovo. Ta priča o uslovnim proročanstvima, to je satanska priča. Sad ću da objasnim kako. Satanisti, kad čitaju, znate, satanisti kažu Biblija je pisana od Boga. Satanisti su u tom smislu mnogo objektivniji nego mnogi hrišćani. Jer satanisti kažu, jeste, ovo je Bog pisao, i onda satanisti uzmu pa čitaju ono. A hrišćani kažu, ne, to je ukinuto, to ne važi. Imamo mi naše knjige što smo mi pisali, a ovo je knjiga za Jevreje. A satanisti čitaju, znate. Znate šta kažu satanisti? Jer satanisti čitaju i vide doći Isus. Ima da ih počisti. I sad kako oni to da objasne? Ali njihovi guruji, njihovi učitelji satanski, onda oni ih uče na sledeći način. I kažu ovako. Vidite, opis Hristovog dolaska, drugog dolaska koji je opisan u Bibliji, u knjizi Otkrivenja i u drugim biblijskim proročkim knjigama, to je uslovno proročanstvo. Ako mi satanisti uspemo, kažu satanisti, ako uspemo da pobijemo kompletan Božji narod ili da ih sve preobratimo u sataniste, kažu satanisti, onda Hristos neće doći. Znači, biblijsko proročanstvo o Hristovom dolasku je uslovno.
Isus neće doći ako ovo bude naša planeta, ako ne bude bio nijedan njegov sledbenik. Ako ih sve pobijemo, nema šta Isus da dolazi ovde. Nema on ovde šta da traži. Šta će on ovde? Nema nijedan njegov sledbenik. Kraj priče. Tako satanisti interpretiraju biblijska proročanstva. I sad vidite, taj satanski pristup i satansko tumačenje biblijskih proročanstava o takozvanim uslovnim proročanstvima su prihvatili mnogi hrišćani. Oni koji sebe nazivaju hrišćani. Oni kažu, znate, ona biblijska proročanstva su uslovna. To bi se desilo da je Isus, da su oni prihvatili Isusa. A vidite satanisti, pazite šta oni kažu. Ako ih sve pobijemo, Isus neće doći. I sada u posljednjim vremenima, evo kao što vidimo iz ovog 5. pečata, satanisti će zaista da se trude da pobiju sve Božje sledbenike ako mogu. I bit će veliki problem. Znate, u posljednje vremena, pazite, to je taj period 6b. Zapazite koji je to period. To je period kada eventualno neka rava ili neki čovek ili žena sličnog profila može da se pokaje. To je vreme kada, pazite, posle onih 6 zala, tekst kaže, a ostali koji nisu pobijeni nisu se pokajali od svojih dela i od zločina i ubistva i kurvarstva i tako dalje i tako dalje. I sada je ostala taj period posljednji, gde još ima šanse za nekoga. I satanisti idu da ih sve pobiju ako mogu. Te koji neće na Božju stranu. Oni koji su činili zlo nisu se pokajali. I bit će nekih rava koji će da se, i nekih ljudi takvog profila koji će se obrati. Ali pazite kakvi su to ljudi. To su ljudi koji su zaista hulili na Boga jako puno. Retki pojedinci kao što je bila rava. I takvi ljudi će definitivno, mnogi od njih, biti u situaciji da će svojim životom morati da dokažu svoju privrženost Bogu. Pazite, Isus je rekao, ko hoće da ide sa mnom, nek uzme svoj krst i nek pođe za mnom. Šta to znači? To znači, ko hoće da ide sa mnom, ko hoće da prihvati moj koncept, kaže Isus. On treba savez sa mnom, da bude spreman da potpiše svojom krvlju. Nek uzme svoj krst, nek pođe sa mnom. Isus ide na Golgotu, oni plaču za njim. Neće se to, Gospode, desiti. Isus kaže, ko hoće da ide sa mnom? Hoćete da idete sa mnom? Ja te, Gospode, neću ostaviti, pa makar te svi ostave, kaže Petar. Češ da ideš sa mnom? Ajde, ideš sa mnom na Golgotu. Ajde. Si spreman da to uradiš? Vidite, u posljednje vremena bit će ljudi koji će morati svojom krvlju da potvrde, pored svega ono što su radili, kao razbojnik na krstu. Razbojnik na krstu je bio doveden pred smrt i pred smrt on se pokajao. Tako će ljudi biti u smrtnoj opasnosti i svojim životom će da potvrde da su zaista stali na Božju stranu. I ovaj tekst opisuje to strašno vreme. To je taj 6b, pred kraj vremena milosti. Kad budu bila još neke rave i još neki retki pojedinci. Koji hoće, koji prihvataju Boga. Postojeće veliki broj ljudi koji nisu prihvatili Boga, ali još nisu došli u stanje hulena Duha Svetoga, još nisu se zapečatili u satanizmu. Tako da će se u taj period 6b Bog će još da im pruži šansu. Dakle, to je ovaj period gde će satanisti biti zapečaćeni u satanizmu, oni koji su pobožni će biti zapečaćeni u svojoj pobožnosti, a retki pojedinci koji su na strani destrukcije, kao što je bila rava nekada, oni će ovdje imati priliku da se pokaju. I ovdje bih ja stao s ovim predavanjem. U sledećem predavanju ćemo nastaviti sa interpretacijom proročanstva iz Danila otkrivenja i objasnit ćemo one događaje vezano za 1260 dana, za 42 meseca, za 3,5 vremena, zveri iz otkrivenja, iz Danila i tako dalje. I u sledećem predavanju ćemo završiti kompletno Danilo otkrivenja, dotaći ćemo sve ovo što je preostalo, ali ovo je bilo jako važno i ovo je temeljno za razumevanje knjige Danila i otkrivenja. Ja vam se svima zahvaljujem i želim vam prijatnu ovakvu noć.